Trooper nakaslem jong Nongtuh Hima. Superintendent of Police City East Khasi Hills District Diwanj Pandey IPS henne kasngi ulapha ia kakarwo haringkat kadur shaki officer in charge jongki police station batki outpost haboro akawai ka district bantwet ia uni ubriu ubadon kti hak bantu kali kakarwo jong SP City kapen I ba kakerteng jong uni ubriu kadai Cornelius Mukhim ubalatip kerteng ru kum Brian ubade ukhun jong ka kong pendap dim Mukhim ubashong basa ha maulai mauro ya uni ubriu la register case halajum kra police station hapok ka kendon BNS nangta harenja police station hagi kendon BNS bat haki lightly ki sarda police station ki bahap hapok ka kendon BNS kakerwo na ki pulet ka pentep ru ba uni ubriu ula phedri banlat na ka jingsha kem haki pulit bat la dalap ya uni ubriu ki dei ban kem mardor bat pentep shaka Ophis banle ya ka badan kam